Eka ndabahe mwere caye mwaramutse kuri mwe mwese mukomeje kumviriza ibiganiro naho kuri byacu muhere ijya nino ku migabane y'amakungu yakuri abahereye mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muhere mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 3 Ntwarante 2024 tukaba tugarukanya amakuru atosoye abatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijya nino cane ngahe mwaje gufyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona kazogera nyene ufyonde ko hama tuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe aba yacukumbuwe n'imboni zacu ndetse no mu masoko yacu agiye atandukanye ya Burundi News TV. Amakuru akomeye cyane tugiye kugaruka kuri uyu mugoroba, amakuru akomeza guturuka mu ibohero General Bunyoni afungiyemo, dore ko amakuru atugeraho ahejeje kutugeraho nuko amagara ya General Bunyoni atifashe neza. Nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru ndetse tukarebera hamwe n'ubuzima General Bunyoni abayemo mu ibohero afunzwe bikomeye cyane hano mu ibohero rikuru rya Gitega. Ubu amakuru avugwa kuri General Bunyoni na amakuru menshi sayo yonyine, murabizi ko turibanda no mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko imigwano nayo ihanganisha umari wa M23 nayo iri guhita ikara bikomeye cyane. Na amakuru adushikira ubu nona bivugwa ko umuhari wa M23 wishe abasirikare b'abarundi ndetse n'umusirikare umwe ukomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, umukuru wa rubayoboye. Ngayo rero amakuru tuje kubagezaho na amakuru akomeye cyane tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido. N'abatebeye rero twihute n'ibyaya makuru, duhere ku nkuru ikomeye cyane kandi ibabaje kubakunze General Bunyoni. General Bunyoni murabizi ko yarongoye igisirikare n'igipolisi hano mu Burundi, kandi General Bunyoni yabarijwe ngaha muri politike y'u Burundi kuva kera cyane, ndetse ku bwa Pierre Nkurunziza uyu mugabo yarakomeye cyane. Ese ni bande bataye Bunyoni muri yombi? Ni bande bagambaniye Bunyoni kugeza ubwo agera muri gereza ikomeye cyane akisanga mu maboko ataraye mu mapirizo agiye atandukanye? Dore ko amakuru akomeye cyane biri kuvuga ko Bunyoni yagambaniwe n'abategetsi bagiye bakomeye hano muri ntare ya Rushatsi, bikavugwa yuko rero hatari mukunze bamugirira ishari rikomeye cyane. Amakuru akaza avuga yuko Bunyoni yagirijwe ibyaha bigiye bikomeye, hari n'ibyo bari gukeka nk'ubutegetsi bwa nyicoba General Major Evariste Ndayishimiye. General Major Evariste Ndayishimiye yahise ategeka ikintu gikomeye cyane, nawe agira ubwoba, yaterwaga ubwoba na General Bunyoni avuga ko isaha ku yindi umwanya ku mwanya uyu mujenerali wari ukomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu gisoda atabwa muri yombi. Biravugwa ko rero General Major Evariste Ndayishimiye yahise atinya uyu mujenerali wari ukomeye cyane Bunyoni, agahita amuta muri yombi nyuma yo kuvugwaho amakuru akomeye cyane ko ashobora kuba akorana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Na General Bunyoni amakuru ari kumuvugwaho na amakuru menshi, dore ko n'amagara ye atifashe neza nk'uko tubikesha umunyamakuru wacu uherereye hariya Igitega. Birakomeye cyane rero amakuru Burundi News TV yatahuye nuko Bunyoni bikomeye cyane ndetse anarembeye mu ibohero rikuru rya Gitega. Ni mu gihe amakuru ari kuvuga ko uyu nguyu yatse ibitaro bakamwemerera kujya mu bitaro by'ibohero nyine ngadasohoka hanze. Bikaba biri kuvuga ko ubu ngubu amagara ye atifashe neza ndetse anarembye cyane, ari gusaba kujya kwivuriza hanze ya pirizo. Bikaba biri kuvuga ko rero ubuyobozi bwa pirizo bwamwimye uruhushya bikomeye cyane, ngo bakaba banze ko yasohoka akajya kwivuza. Ni mu gihe igihe yatabwaga muri yombi ndetse n'igihe yari imbere y'urukiko, General Bunyoni yagaragaje ko amagara ye atifashe neza ndetse n'abamwunganira mu mategeko bagenda bagaragaza ko ubu amagara ye atifashe neza ndetse akeneye umuganga umwitaho, bityo yaburana ari hanze cyangwa se agakurikiranwa ari hanze. Bikomeye cyane rero Uburundi bwahise bwanga icyo cyifuzo cya General Bunyoni ndetse n'abamwunganiraga, ahita atabwa muri yombi bavuga ko yatoroka inzego z'ubushinjacyaha. Ni amakuru akomeye cyane akomeza guturuka mu ibohero. Ubu bikavugwa ko rero amagara ye arembye kandi Bunyoni atabona ibifungurwa bihagije nk'uko amakuru agenda asohoka abitangaza. Uyu Bunyoni birakomeye cyane hano muri gereza, dore ko ngakubitwa uko bwije nuko bukeye, nk'umwe mu muryango we wabitangarije Burundi News TV. Mu baherutse kumusura hano mu ibohero aboheyemo mu mugambi ukomeye cyane wishwe na General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu watumye uyu nguyu General Bunyoni atabwa muri yombi bikomeye cyane. Bikavuga ko rero amagara ya General Bunyoni atifashe neza ndetse ari kwaka ivuriro hanze ngo ajye kwivuza
kwivuza ariko ubutegetsi bwa Gitega bwanse bumwangira iki cyifuzo. Amakuru arakomeza avuga yuko rero niba hatagira igikorwa kuri ibi byifuzo bya General Bunyoni dushobora kujya kumva umwanya ku mwanya yashizemo umwuka nkuko amakuru ndetse n'umuryango ukomeza kugenda ubitangaza. Burundi News TV yaganiye n'umuryango we badutangariza yuko mu by'ukuri basa nabihebye ndetse batizeye ko ise wabo azagaruka n'ubundi mu rugo, ndetse uretse kugaruka uyu nguyu ngari umurambo yaritabye Imana. Biragaragara rero ko bihebye. Mu makuru akomeye cyane bakomeje kuduha nuko General Bunyoni ngagwaye umutima, agwaye umuvuduko w'amaraso ndetse n'imfyiko ari byo yarekaramye mu bugenzacyaha, ndetse bahita bamwangira bavuga yuko ngashaka guturuka inzego z'umutekano. Ni ingwara muri make zimumereye nabi hano mu ibohero nkuko bamwe na bamwe bagenda babitangaza. Ni ingwara zimumereye nabi zimujambije ahangaha akagerekaho n'inkoni akubitwa na polisi ndetse n'abari gukora ubushakashatsi ku birego ashinjwa, dore ko Bunyoni yatangarije umuryango yuko atwikwa n'umuriro w'amashanyarazi ndetse agakubitwa akamenwa amazi ndetse akimwa n'ibifungurwa. Birababaje cyane ibibera hano mu ibohero rya Gitega nkuko amakuru agenda abitangaza. Nagahinda rero ku bakunzi ba General Bunyoni ndetse n'ibyishimo kuba mugambaniye, kuko na amakuru ababaje cyane agenda adushikira kuri General Bunyoni. Kuba muzi neza General Bunyoni bavuze ko ari umunyepolitike wabarijwe muri politike y'u Burundi kuva ku bwa Pierre Nkurunziza. Nta kibazo na kimwe yagiranye na Pierre Nkurunziza, ariko nyirico ba General Major Evariste Ndayishimiye acamugirira ishari avuga ko azamutembagaza ku butegetsi, niko guhita amuta muri yombi. Ibya Bunyoni turakomeza tubikurikirana ndetse dutohoze amakuru akomeye cyane, ndetse tube hafi umuryango wa General Bunyoni utugezeho amakuru mutigeze mumenya, amakuru y'ibyihishe inyuma akarwi kanini gakomeje n'ubundi gukandamiza Bunyoni bashaka ko agwa mu ibohero rya Gitega. Na makuru akomeye cyane akomeje kutugeraho. Mu nyemerere twihute cyane tujye ku makuru ari kuvugwa ngaha muri ntare ya Rushatsi. Na makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko ngo muri ntare ya Rushatsi hateyemo umwicanyi ukomeye cyane. Uyu nguyu General Prime Niyongabo nkuko yabitangaje ku rubuga rwe rwa X, yatangaje amakuru akomeye cyane nubwo biri kuvuga ko ashobora kuba atari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko uyu yitabiye inama ikomeye cyane iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba biteganyijwe ko rero General Bunyoni, General Prime Niyongabo aragera ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se akazagerayo undi munsi. Iby'abasoda biba bikomeye cyane, murabizi ko arongoye igisirikare. Aya makuru akomeye cyane turuka muri ntare ya Rushatsi ni mu gihe mu byejo bundi ngo bashatse guteza umutekano muke hano muri ntare ya Rushatsi. Amakuru akomeye cyane nuko na n'ubu bataratahura iby'iyo nkuru ngo bamenye ngo se ninde wihishe inyuma y'ibyo gitero cyabereye hano muri ntare ya Rushatsi bashaka kwivugana umukuru w'igihugu nyirico ba General Major Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe amakuru akomeza kugenda avuga yuko General Major Evariste Ndayishimiye amerewe nabi n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi kubera ko nta mahoro ahorana, ndetse hano muri ntare ya Rushatsi birakomeye cyane. Ubugambanyi bukomeje kwiyongera nawe atazi ngo nubuhe. Gusa nyirico ba Major Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda atangaza amakuru akomeye cyane avuga ko yashyizeho inzego z'iperereza ndetse n'inzego zishinzwe gukurikirana iby'iki kibazo cy'umutekano muke hano muri ntare ya Rushatsi, ndetse ngo bagakurikirana n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ni mu makuru adushikira avuga yuko n'ubundi uyu General Major Evariste Ndayishimiye afise amakuru avuga ko bazamutembagaza ku butegetsi umwanya ku mwanya, ariko ako karwi gashaka kumutembagaza ku butegetsi niko tugira ngo tushake tumenye neza ndetse tugashyire ku mugaragaro nkuko amakuru agenda abitangaza. Ni mu gihe kandi nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe akomeza kugenda abyitangariza. Igihe yaganiraga n'itangazamakuru yadutangarije ko ako karwi kavugwa ndetse n'icyo cyuka kigenda gikwirakwizwa ijya nino makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi yuko bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Yaciye nawe abivugaho, gusa avuga ko ari ikintu kitazoroha cyane ndetse nako karwi bizarangira gatawe muri yombi. Gusa abajenerali bagenda bakekwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri ntare ya Rushatsi ni abajenerali benshi ndetse n'abategetsi bagiye bakomakomeye bagenda bakekwa. Gusa Burundi News TV tuzatubagezaho amakuru yizewe ndetse twacukumbuye mbere yuko
tuyavuga ngaha ku kinyamakuru cyacu cya Burundi News TV, akaba ari nacyo icyanyu kibagezaho amakuru yizewe, amakuru acukumbuye, amakuru atari ibihuha, amakuru abagezweho mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twese cyane twerekere ku makuru akomeye cyane n'ubundi ashikira ngaha mu gihugu cy'u Burundi, biri kuvuga ko M23 umuhari wa M23 umereye nabi ingabo z'u Burundi. Tugiye kuyakomereza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi ibyaya makuru ni amakuru cyane adushikira duhawe n'umumenyesha makuru wacu uhereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Atubwiye ko ubu ngubu umuhari wa M23 umereye nabi FARDC nk'uko bigaragazwa n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye. Ni mu gihe bataye ibyaya makuru bavuga ko FARDC imerewe nabi ndetse n'abafatanyabikorwa babo harimo ingabo z'u Burundi, Wazalendo, SADC, MONUSCO, Mai Mai ndetse na Nyatura na FDLR. Amakuru akaba akomeje kuvuga yuko rero ahangaha imigwano imeze nabi ndetse n'umuriro uri kwaka ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imigwano ikomeye cyane yahuje kuri uyu wa Mungu uyu muhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ni mu gihe FARDC kandi yashakaga gukura M23 mu muhanda wa Minova Goma. Ni umuhanda umuhari wa M23 umaje kuyigarura 90%, kandi uyu muhanda ukomeje guhangayikisha Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'abafatanyabikorwa be harimo SADC, ingabo z'Abarundi ndetse na FARDC muri rusange. Bakaba bagaragaza yuko rero hari ibifungurwa, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibikoresho bishasha bica muri uyu muhanda byerekeye Goma, bagiye kubyifashisha mu rugamba bahanganyemo n'umuhari wa M23. Christian Chiwewe akaba yagaragaje amakuru akomeye cyane ndetse na Guillaume anga akaba ari abajenerali. Guillaume n'ubundi ahagarara ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Yemeje ibyaya makuru avuga ko ingabo ze zatatse M23 ahangaha zishaka kubohoza umuhanda wa Minova Goma, ariko byarangiye M23 ibabereye ibamba. Amakuru atugeraho nubwo uyu mujenerali yayahishe, amakuru duhabwa n'umumenyesha makuru wacu nuko M23 yarasanye n'aba bikomeye cyane bagahita basubira inyuma vuba na bwangu, ndetse biravugwa ko bakijijwe n'amaguru nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Ni amakuru akomeye cyane akomeje guturuka ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko aba bajenerali ndetse n'ingabo z'u Burundi bakijijwe n'amaguru. Gusa inkuru y'akababaro itashye mu gihugu cy'u Burundi nuko abangaba bagiye baraswa bikomeye cyane n'umuhari wa M23. Uri kumva habayeho kurasana ahangaha hagati y'aba bahanganye, haba umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC gishyigikiwe n'abatari bake. Bikaba biri kuvuga ko rero ubu ngubu ingabo z'Abarundi zigera kuri 3 ziri hasi zahise zicwa vuba na bwangu bivanye n'amasasu bagiye baraswa mu nda, abandi bakaba bakomeretse ibidakabije nk'uko umumenyesha makuru wacu agenda abitugezaho. Amakuru akomeye cyane nuko abangaba bakomeretse ibidakabije bahise berekezwa mu bitaro, ndetse amakuru akavuga ko abangaba n'ubundi basabye kujya kuvurirwa mu gihugu cy'u Burundi. Abajenerali babayoboye n'ubundi banze ko bataha ndetse banze kumva icyifuzo cyabo. Ni mu gihe andi makuru avuga ko hano hari abajenerali n'ubundi bakomeze kwigumura ahangaha ku rugamba, bakomeje kuganiriza ingabo za FARDC bavuga yuko ibingibi bibarambiye ndetse uyu muhari wa M23 ubananiye ndetse bayamanitse nk'uko bagiye babitangaza. Ni abajenerali bikomeye cyane bakomeje kugumura FARDC, ubwumvikane bukeya ahangaha bari kujyana na SADC ndetse amakuru akomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi yakunze kugenda agaragaza ndetse na Christian Chiwewe bagaragaje ko FARDC yinjiriwemo n'abagambanyi bagiye bakomakomeye ahangaha bashaka guhungabanya umutekano wa FARDC n'umutekano w'ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru akomeza kugenda avuga yuko nyuma bakimenya iby'iyi nkuru bavuga ko hano harimo abagambanyi muri FARDC. Ni amakuru akomeye cyane akomeza kugenda avuga ko abangaba bahise bashyira urwego rw'ibanga rw'iperereza rugiye gukurikirana iby'iki kibazo bakamenya niba koko bahari. Ni hanyuma yuko hamenyekanye amakuru ko hari abajenerali bari kugumura abasirikare batoya ba hano ba FARDC bakanga kugwana, bigatuma ingabo z'Abarundi zijya kugwana zonyine kumwe na SADC, Wazalendo ndetse
na FDLR nk'uko amakuru agenda bitangaza. Ni mu gihe kandi amakuru agenda agaragaza ko nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga bagenda babitangaza bavuga yuko ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro aribo bakomeje kugenda bagwa muri iyi migwano, ariko abasesenguzi mpuzamahanga bagaragaza impamvu abangaba bagwa mu migwano kurusha abandi ni amafaranga yabatwaye umutima, dore ko Antoine Felix Tshisekedi ngo yarangije kubona intege z'igisirikare cye nkeya, dore ko FARDC ishinjwa kurangara hano ku rugamba, dore ko yagirizwa n'ibyaha bigiye bitandukanye harimo kugambana, ndetse inavugwa ko iba yaratsinze urugamba, ahubwo habayeho uburangare bukomeye cyane kuko ngo iba yaratsinze urugamba. Ni amakuru akomeye cyane avuga ko ahangaha bavumbuye ko harimo abagambanyi, ndetse binavugwa ko FARDC yimwe amafaranga, ari nayo mpamvu ngo iri gukomeza kwanga kugwana, ngo ahubwo ngo ikavuga yuko amafaranga Antoine Felix Tshisekedi ari kuyaroha mu ngabo z'u Burundi ndetse na FARDC, Wazalendo, Mai ndetse n'ingabo z'u Burundi nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Bamwe babitangariza Burundi News TV abahereye mu gisirikare cya FARDC batugaragarije amakuru akomeye cyane ko Antoine Felix Tshisekedi ari kongeza abasirikare b'u Burundi ndetse akongeza Wazalendo, ariko abasirikare b'igihugu bo akomeje kubirengagije abashinja ko ngo batsinzwe urugamba ndetse nta n'ubushake bakunda kugenda bagaragaza bwo gutsinda uru rugamba. Ni amakuru akomeye cyane avuga ko ngo nubundi ibingibi babimenyereye kandi ibingibi ngo bitazigera byubaka igisirikare, ahubwo ngo ari guca yangiriza abasirikare. Ahangaha amakuru akomeza kutugeraho nuko aba basirikare bahise bivumbura ku rugamba, ndetse SADC yihaye kubatangira, ndetse ahangaha akaba havutse urugamba rukomeye cyane, bakaba bagwanye ariko batarashe, bakaba batangira aba basirikare bagera kuri 54 n'ubundi bari banze kugwana bakerekera mu mashyamba ndetse bagasubira no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano Igoma. Ni amakuru akomeye cyane akomeje kudushikira ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agenda agaragaza uko imigwano imeze. Ubwo bwumvikane bukeya rero bwatumye SADC ndetse n'ingabo z'Abarundi na Wazalendo aribo n'ubundi basigara ahangaha ku rugamba. Ni mu gihe ayandi makuru avuga ko abakuru bari bahagarariye FARDC bahise bakurikira abasirikare babo, na n'ubu bikaba biri kuvuga ko ngo bahise binjira mu biganiro. Ni mu gihe kandi umunyamakuru wacu yatembereye ngaha akabaza ndetse akanumva ibyo abasirikare bifuza, ngo barifuza kongezwa umushahara ndetse no gukomeza kutagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye. Abangaba kandi bakomeje kugaragaza uburyo ki FARDC ikomeje gushinjwa ibinyoma yuko harimo abagambanyi, bityo ngo bakagaragaza ko bene wabo bakomeje gutabwa muri yombi na Antoine Felix Tshisekedi kubera ibyagenda bashinja bitariho. Bagaragaje ko intambara aba ari intambara, kandi intambara idakunda gutsindwa uko ibonye, iyo udatsinze baragutsinda nk'uko bagiye babiganiriza Kivu Morning Post, France 24, Burundi News TV ndetse n'ibindi binyamakuru nka bwiza.com bikorera ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane batangarije ibi binyamakuru, bagenda bavuga yuko ahangaha Antoine Felix Tshisekedi ngagomba kumenya neza ko urugamba abatari imikino, kandi urugamba abasirikari bakomeza kugenda babitakarizamo ubuzima. Ni mu gihe bamusabye igiciro kiri hejuru na n'ubu turamenya, gusa bavuze ko amafaranga bahemba ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo agomba kurenga ayabo, dore ko bari kuvuga ko amafaranga bakagombye guhembwa abasirikare b'igihugu agomba kuba akubye ayaba basirikare b'abacancuro baturutse ijya nino baje gufasha FARDC muri imigwano iherereyemo n'umuhari wa M23. Ni amakuru akomeye cyane rero dukomeje gutohoza ndetse no gucukumbura mu mboni zacu ziherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abaherereye ijya nino mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru turakomeza gukurikirana 5 kuri 5 twumve niba Antoine Felix Tshisekedi yemeye guhuza n'aba basirikare be ngo ni FARDC cyangwa se yabimye amafaranga, dore ko amakuru akomeza kuvuga yuko n'ubundi ngo bigumuye ku rugamba. Aya ni amakuru turakomeza gukurikirana 5 kuri 5 nka Burundi News TV kugira tujye tugeza ku bakunzi bacu update zihari mu by'ukuri, ndetse na breaking news zikomeje kuvugwa ngaha mu gihugu cyacu Burundi mu makomine agiye atandukanye ndetse no mu gisagara ca Bujumbura, yewe tukerekera no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwakoze kutwumva, ciao ciao.